Dobar dan i dobrodošli na 6. predbožićni Biznis kafe. Hvala vam što ste se unatoč i usprkos ovom kijametu koji vlada odazvali našem pozivu i došli danas. Prije svega se želim zahvaliti sponzorima koji su omogućili održavanje današnjeg Biznis kafea, a to je grad Dubrovnik, zatim restoran Kulto, Sunshine Service i frizersko-kozmetički salon Šminkeraj iz Župe. Danas, kao što znate, naši gosti su Zoran Teljević i Goran Jerković. Tema nam je lokalni heroji. Današnji Biznis kafe se razlikuje od dosadašnjih i po tome što imamo čitav niz vrijednih nagrada. Prva nagrada je besplatni PR tekst o vašoj firmi ili o vama osobno na intervju.net, odnosno in magazin.netu. Druga nagrada je noćenje u popularnoj kućici na stablu za čak 6 osoba. I treća nagrada je, već smo vam podijelili kupone Sunshine Servisa i tko od vas želi imati dubinsko čišćenje nekakvih tkanina, tepita, namještaja, čega god, slobodno neka se obrati, ovaj kupon vam donosi 20% popusta. Što se nagrada tiče, njih smo mogli na 2 načina dijeliti. Prvi način bi bio da pokupimo od svih vas vizitke i onda izvlačimo te vizitke. Sad ne znam, bili pogodili one koji su zainteresirani. Pa smo odlučili da je najbolje da te nagrade dobiju oni koji budu najaktivniji sa postavljanjem pitanja. Dakle, ako želite besplatni PR tekst ili ako želite noćenje u kućici na stablu za ekipu, za dobar tulum, onda molim vas kasnije kad ja završim sa pitanjima, obavezno, vidim da su neki već pripremili listu pitanja, onda se obavezno javljajte. Pa evo, i ovaj put kao i sve dosadašnje ne naplaćujemo ulaznice za ovaj event, nego prikupljamo donacije za udrugu Feniks. Udruga Feniks je jedina udruga na području Županije Dubrovačko-neretvanske koja se bavi prevencijom nasilja u obitelji, pa vas onako molim i toplo preporučam ako možete izdvojiti barem 35 kuna koliko bi inače koštala ulaznica za ovakav event i donirati udruzi Feniks. Mi imamo na tu drugom, odnosno trećem stolu pripadajuću posudu u kojoj to prikupljamo i odmah po eventu njima predamo. Pa eto, to bi bilo sve od mene u ovome uvodnome dijelu. A sad možemo preći na naše dragi goste. Dobrodošli, dragi gosti. Molim vas, malo ih ohrabrite. U zadnje vrijeme smo vas, prvo čestitke na nagradama. Ovo je bila godina nagrada za vas. Ja sam vas gledala i mislim se, pogled njih dva, ko Džiboni i Oliver. Non stop negdje nastupaju i non stop nešto primaju, jeli? Tako da, svaka čast. Možete li nam reći koje su to nagrade bile koje ste dobili ove godine? Kakve, što, odakle? Dobro, moramo se najprije dogovoriti ko govori. Ti si onako bliže o oltaru, pa onda možeš ti. U stvari, mi smo se samo igrali. Yeah. I onda su neki drugi ljudi to primijetili, ponekad smo se i prijavili i u stvari ne mogu te gledati. Ne možeš gledati, moram gledati. I dobili smo nekakve nagrade, ali u stvari nagrade nisu poanta. Poanta je da sve to što smo radili smo zaista htjeli raditi i u stvari smo radili nekakve stvari koje volimo i to možemo nazvati sa nekakvom riječju neke naše strasti. Dobro, reci mi koje ste sve nagrade dobili, šta ste dobili? Od VIP-a ste dobili kao lokalni heroji, dobili ste od turističke zajednice, tako? Od koga što? Pa da, od VIP-a smo postali VIP lokalni heroji malog poduzetništva i bili smo finalisti za inovaciju godine pri Hrvatskoj turističkoj zajednici. Dobro. A reci mi kako to ide s tim nagradama? Ili se ti moraš prijaviti, ili tebe netko mora prijaviti, kako to je? Pa konkretno za VIP lokalne heroje malog poduzetništva smo se prijavili i ušli smo među 100 malih poduzetnika na razini Republike Hrvatske i nakon toga je onda bilo glasovanje, ja mislim nekih 2 mjeseca, znači cijela Hrvatska je glasovala online. To ono što smo svi lajkali i tako da. Da, i nakon toga smo ušli među 10.
jedini iz naše županije, mislim da nitko nije bio ni iz Splitsko-dalmatinske. Dobro, reci mi, te nagrade, osim što su priznanje radu, trudu, ili one nosu neki novčani ekvivalenti, ali se vama to na neki način isplati ili što? Pa naravno, ili je to samo slava? Naravno, najčešće ne. U stvari, gotovo nikad ne. Pa nikad. Ne znam je li gore možda neku Ja nagradu. nisam ništa dobio, jednako si ti dobio što. Moguće je, ko zna. Ma to su u stvari samo ovako nekakva naša veselja na kraju igre, jeli? Pa mislim dobijemo na taj način i promociju, pa je to interesantno. Super. Reci mi, Goran bi možda mogao, ova vaša kućica, ona je apsolutni hit. Kako vam je uopće pala na pamet ta ideja i koliko je trajala realizacija i... Pa ne znam, te neke ideje dolaze same od sebe. Dosta ti nekih projekata koji smo radili, znači smislili, nisu bile naše čak ideje. Ali ova recimo ideja smo vidjeli na internetu, na televiziji i tako došli smo u kontakt sa Amerikancima, konkretno Pete Nelsonom, Michael Garnierom i opisali smo neke, znači tu poziciju, ta stabla i krenuli smo. I to je to. Koliko je trajalo sve to od nekakve ideje, od početaka pa do realizacije? Pa neka pozitivna stvar ovako kada radite sami, kada je mala firma, je to da od ideje do realizacije može krenuti 2 dana. Danas nam nešto padne na pamet, sutra krenemo raditi, tako je to nekako i krenulo. A samo realizacija je trajala nekih 6 mjeseci, s time da konkretno sam naš posao tamo je bilo nekih 2 mjeseca. To se malo odužilo jer eto, da si čistačica i kuhar i konobar i visiš po stablu, vodiš knjige, nekako se to oduži onda. Sve to radite. A reci mi, od ove ponude vaše koje imate u Kadmas Village-u, što je onako najinteresantnije? Je li kućica baš taj hit ili imate nešto drugo što je još? Pa mislim da je ta cijela atmosfera u tom parku ono što predstavlja nas, znači nije taj bitan ni paintball, ni ta konoba, terasa na stablu, kućica na stablu, divovojska ljuljačka, bicikle, ne znam, društveno odgovorno poslovanje, što je cijeli solarni taj sustav, nego kad jednom dođete tamo, onda iskreno morate se vratiti, jel? Samo imamo jedan problem, treba prvo te goste dovesti da dođu prvi put, jel? To je najveći problem. Koliko je to teško? Kako je vaše oglašavanje? Kako uopće vi dolazite do svojih gosta? Jesu li to nekakve specijalne marketinške strategije ili je to onako... Pa kopamo, istražujemo, ne znam, Facebook, internet stranica, neke društvene mreže, a evo konkretno što nam se pokazalo da jedan dobar video, kvalitetan, govori više od 1000 slika i 1000 tekstova. Super. Reci mi, kakvi su bili vaši početci? Kako ste vi u stvari i koliko sam čula, vi znate još od vrtića. Vjerojatno ste tu već nešto počeli. Ali ova biznis suradnja i to, kako je to krenulo i kada? Jer možemo malo... Goran ili Zoran? Onako, je to. Neki dan mi je baš poslao jednu sliku, autoprijevoznik, neki Goran Zoran D.O. Mi nismo tako, mislim nismo dali ni meni ni njemu ime, ali ja sam se prije rodio, tako da moje samo da se zna, da nije. Što si pitala? Koji su bili vaši početci, kako to od vrtića? Pa da, u stvari evo, upoznali smo se u vrtiću jer smo u isti vrtić išli, onda smo na kraju završili u osnovnoj školi istoj, onda je bio rat, jeli. Nakon toga smo nastali u istom razredu u srednjoj školi. Tu je onda kolega pošao studirati u Opatiju, ja sam ostao ovdje studirati. Prevarijete, znači. Kad smo se opet sreli, onda smo tako imali nekakve ideje. Neke su uspjele, neke nisu i evo danas smo tu. Da, reci mi, kad su vaši baš rani nekakvi, kad ste osnovali svoju zajedničku firmu, kad je to bilo? Pa u stvari mi smo osnovali, ima već nekoliko godina firmu, još 2007. ali se tad pojavila jedna priča koju svi također, vjerujem, vrlo dobro znate. Ona se zove Hrvatska gorska služba spašavanja i tu smo malo ovako radili za društveno dobro i za javnost, tako da smo tu... Kako ste se uopće na to odlučili? Što vam je bio okidač? Zašto?
Što ljude tjera da riskiraju živote? Pa ja mislim da ono što je najvažnije u životu je kad steknete nekakva znanja i kad imate nešto, što god to bilo, i onda kad to možete vratiti zajednici, kad možete nekomu pomoći na bilo koji način. Obzirom da smo stvarno kao osobe aktivni i uvijek bili više manje u nekakvom sportu, bilo je logično da onda, evo, preko planinarstva dođemo do Hrvatske gorske službe spašavanja i onda s tim tehničkim pristupima spašavanja pomažemo ljudima. Dobro, koliko vam je to pomoglo u ovom poduzetničkom? Koliko su vam iskustva iz toga? Pa ja mislim da to sigurno svi znaju, da kad nešto dajete, da onda sigurno u nekom trenutku u životu vam se to na neki način vrati. Ja mogu reći da za mene osobno jako puno ljudi sam upoznao, stekao sam puno različitih znanja, mislim to su na kraju krajeva jako skupe obuke, da ste doslovno sami išli završavati takve neke obuke, mislim čak i vanka države, da bi bio to dugotrajno i skupo. Tako da cjelokupni taj splet toga nam je donio nekakva znanja, poznanstva, logistiku na kraju krajeva da možemo neke i naše stvari odraditi. Na kraju krajeva izgradili smo i kuću na stablu sa tim znanjima. Zahvaljujući tim znanjima. Dobro, recite mi što je za vas uspjeh? Jeste li vi uspješni po nekoj svojoj definiciji ili vam još do tog uspjeha treba, ne znam što, poći, vidjeti, obaviti, dokučiti? Evo, može, Goran, ćeš ti... Jednog i drugog bi to htjela pitati. Ne morate imati isto mišljenje o toj temi. To je valjda koliko ima ljudi, toliko ima različitih odgovora na pitanje što je to uspjeh. Ali sve smo se dogovorili što ćemo reći. Jeste sve, ajme, ja o meni. Nisam. Pa ne znam, definicija uspjeha, danas ti se u jednom trenutku nešto čini da je uspjeh, nakon, ne znam, godinu dana to ti više nije uspjeh, nešto ti je uspjeh, nešto drugo sasvim. Pa meni je sad trenutno neki uspjeh, što znači, nekako sam radio svašta u životu, i čistačica, i čistio snijeg, i kuhao u Austriji, i ne znam nija šta već. Tako da uspjeh je za mene da radiš ono što voliš i vjeruješ u to. A pored toga da nađeš slobodno vrijeme za sebe. Tako da evo sad trenutno radim... Koliko vi uopće imate slobodnog vremena? Pa mislim do sad ga stvarno nismo imali, eto, to je bio najveći problem. To je cilj, znači. Zato sam to i rekao, znači do sad smo radili ono što volimo i bili smo ono, kako vidite na filmovima, 2 noja dole u zemlji, i tamo smo radili u rudniku koji je evo sad ispao park, prije je bila prašuma. I tako rade smo dole, glave su nam bile u podu i dosta stvari nismo vidjeli oko sebe, iskreno. Tako da sad smo malo podigli glavu, vidjeli neki drugi svijet oko nas. Da se svijet promijenio malo. Da se svijet malo promijenio. Ali mi znam da je to bio najveći problem. Evo sad nekako pokušamo raditi na tome da imamo i to neko svoje slobodno vrijeme. Super. Pa ide u dobrom smjeru, pa ćemo vidjeti dok će doći. Dobro, a ti, Zorane, što ti nam možeš reći na temu uspjeha, promjene definicije uspjeha? Pa evo ja pokušavam sažeti to što kraće, a što jasnije. Ja mislim, za mene se uspjeh sastoji od 2 elementa. Prvi element je definitivno da radite ono što volite i ono što sam malo prije spomenuo, da radite i činite svoju strast. To je ono, to je to. Drugi element uspjeha je kad steknete nešto što ne mora biti samo materijalno dobro, nego i različita znanja, bilo šta, da to vratite i da pomognete nekomu. Za mene je to uspjeh. Jer na kraju krajeva to materijalno prođe i nema ga više. Jeli? Znači, definitivno trka ka nekom cilju, gomilanju nekih bogatstava, za mene ne predstavlja uspjeh. I to povezujem sa onom još jednom definicijom, što isto vjerujem da mnogi znaju, a to je ne postoji naravno prošlost i budućnost, ali postoji zaista samo sad. I kad dođe sutra, opet je sad. I ono što možete raditi u tom trenutku sad je činiti ono što volite i ono čemu uživate, i na kraju sa tim svim znanjima i sve što steknete vratite i pomognete nekomu drugom. Motivirate nekog drugog. To je ono što mi i radimo. Evo recimo i ovaj ovdje Biznis Cafe koncept
Ja mislim da je na tragu toga. Upravo tako, da. Evo. Cilj je To je za mene inspirirat, uspjeh. da. Reci mi, što misliš što je u Hrvatskoj ljudima najveća prepreka ka uspjehu? Što ljude najviše, gdje oni sami sebi najviše sapliču nogu, odnosno sustav im sapliče? Šta se tu događa? Ja mislim da je to, evo u Hrvatskoj, ajmo govoriti u Hrvatskoj. Mislim da su najveći problem nekakva uvjerenja koje nam društvo, škola, obitelj govoru da jesu. Da se ne može ili... Ne može se ovo, ne može se ono, nemam vremena, imam vremena. Mislim, različita nekakva uvjerenja koja te onda određuju i ti u svojoj glavi radiš neki boks, neku kutiju i onda misliš da ne možeš. A u stvari možeš. Mi smo kreatori vlastite stvarnosti, tako da možeš sve što hoćeš. Dobro, Samo paži što hoćeš. da. Gorane, reci mi, on ovako super zvuči, ono, ko neki Buda, jeli, sve se može, ovako, onako, čisti jezeni. Je li to uvijek bilo tako ili je bilo nekih drugih? Po onim osmijesima iz publike mislim da ima dosta tvojih dobrih prijatelja tu koji te znaju od prije. Da čujemo brže. Priznaj, nemoj da iz tebe izvlačimo. Pa ovo što je on sam malo prije bio govorio, ono, da nije materijalno sve i tako dalje, ali evo, neki zaključak na tu temu je živite, nemojte stvara bogatstvo, će onako nasljednici sve potrošiti, tako da, ne uživajte u trenutku. Ali moje pitanje je bilo, je li uvijek ovako Zoran zvučao da je sve čisti zen i opušteno i... Pa dobro, kako ide i živimo i ne znam, nije onda se neke stvari, neke osnovne misao se mijenja. Vidiš kako je dobar, neće da te sramoti, ali možda ti možeš osramotiti malo sebe. Mogu. Pa nisam ja takav uvijek bio ovako divan i krasan. A mislim, pa na kraju krajeva pa svi mi rastemo i razvijamo se. Ako ostanete na istoj razini u bilo čemu, onda to nije dobro, je li tako? Da. Reci mi, u Kućice na stablu čujem da je hit bio, da su neke cure došle nedavno i da ste imali skoro pa djevojačku zabavu tamo, je li to istina? Pa mi smo tamo napravili cijeli kompleks sa konobom i sa tim nekakvim različitim aktivnostima fizičkim. Oni su imali ideju, u stvari to su bile ove cure iz Ultimate Fighta, gladijatora. Prave cure. I donijeli su hranu i stvarno su bili jako zadovoljni. Ajde, super. Nadam se da će i naš večerašnji dobitnik nagrade, odnosno dobitnica nagrade biti zadovoljna i sretna. Recite mi, na cijelom ovom putu, osim uspjeha, sigurno ste imali neke pogreške, onako, svi ih imamo. I mi potičemo sve naše goste na dijeljenje tih pogrešaka. Iz istog razloga koji ovo lako je govoriti o uspjesima, ali ono što ljudima najviše pomaže i najviše ih potiče kad vide da je i drugima bilo teško, da su drugi griješili. Ja sam čula da ste nedavno imali na jednu ekspediciju koju ste planirali, koju ste trošili i vrijeme i novac i koja se na kraju nije realizirala jer ste nešto potpuno predvidjeli. Što je to bilo? To naravno mora reći. A inače je uvijek ovako, on ove uspješne stvari govori i mene zapadne ove gore stvari. Pa što se tiče tih nekih prilika koje smo propustili... Tvoj onaj svijet, zato ga je. Da, ja sam taj drugi svijet. A dobro, moramo se uvijek nadopunjavati. Te neke propuste, znači već sam rekao da smo kod dva noja tamo radili u parku, tako da je sigurno bilo puno tih propusta koji sami ne znamo da su prošli pokraj nas. Ali kad smo digli tu glavu i vidjeli taj neki svijet oko nas, vidjeli smo da se održava, znači, svjetski sajam za pustolovni turizam i to je naravno nije tu bilo u Europi nego Aljasci i onda smo rekli ajmo pokušati tamo doći jer tamo cijeli svijet i sve te agencije koje drže do sebe se tamo pojave i ko zna koja se vrata sve mogu otvoriti. Jel? Aljaska sama po sebi, znači put, avionske karte, akontacija za taj sve skupa sajam puno košta, recimo okvirno, ne znam, oko 40.000 kuna za jednu osobu, tako da možete misliti kako je to nama. To je omanj auto. Da, novi auto, da. Sad, ili kupi novi auto ili počne na Aljasku. I onda smo gledali da je to puno za nas onda smo uspjeli skupiti cijeli taj neki budžet i praktički na glavu na nos da pođemo. Prvo je bila ideja da ide jedan, onda smo dobili čak neku ideju i našli neke razne kombinacije da idemo oba dva,
Onda dogovorili smo sa Novom TV snimanje dokumentarnog filma koji bi onda nama oni to platili i tako dalje. Samo da pokrijemo nekako da dođemo do tamo. I naravno u toj cijeloj gunguli, toj cijeloj organizaciji kad radite sve sami razne poslove, neke stvari zaboravite. Jel? Naravno to su krivi naši prijatelji, svi ti dobronamjerni i nedobronamjerni prijatelji, neke stvari ne znam zašto nam nisu rekli. Jel? A to je bilo da ste zaboravili što? Pa jest, pošto smo mi divni i krasni, ko što je Zoran već rekao, znači mi ne možemo, mi smo nepogrešivi, ali onda kad pričaš s njima, ideš negdje, ja ne znam kako nam oni nisu spomenuli da za tu Aljasku, da je ona dio Amerike i da nam treba viza. Jel? Tako da, eto, neke stvari, pođu naopako i to je to. Yes. I na kraju nismo pošli na taj put i ko zna što smo propustili, ali onda su se opet neke druge stvari otvorile koje smo uspjeli organizirati, tako da ne znam, možda je na kraju bio i uspjeh bolje što nismo kupili tu vizu. A paradoks je taj da smo... Blago vama sa ovakvim stavom, i ako prođe, i ako ne prođe... Ma jes, a najgore je to što smo mislili kupiti kartu prije, ne znam, 10 dana, nije prije nego smo krenuli kupiti. I baš sam forsirao njega, ajmo kupi kartu, jer ne ideš nigdje dok ne kupiš tu kartu. Jel? I onda smo došli nakon 10 dana iza toga, baš je bilo klik da kupimo kartu. I sjetili se vize. I ja se sjetio da što je sa vizom. I eto ga. A bilo bi još gore da smo kupili tu kartu. Jel? A nismo imali vremena, zato što imali smo neke grupe prije i poslije i jednostavno nismo se uspjeli organizirati da to... Reci mi, jeste ikad vi dobili neke poticaje za ovo što radite od države, od koga god, općine, županije? Jel? Pa s obzirom da stvarno kucamo na vrata i kad nam ne daju, onda ih peglamo, onda nam moraju dati. Jel? Uporni ste. To je neki ključ uspjeha, ali dobili smo. Znači, praktički svaki taj neki projekat koji smo napisali, većina toga nam je prošlo. Zato je ko što je Zoran govorio, stvarno kad vjerujete da će nešto proći, to prođe. A ono što stvarno smo mislili da će biti teško, da će ovako, da će onako, to smo se ubili od posla, nikad ništa nismo dobili. Tako da samo kad je ta pozitivna neka energija, neki stav, to iskreno nama tako sve prolazi. Evo, zato je tako i razmišljamo. Ako propalo ovo, otvorit će se nešto drugo i to je to. Dobro, 2007. koliko ste mi rekli, vi ste bili nešto počeli sa ovim biciklama i sa ostalim i to baš na početku, Zorane, nije imalo publiku. Je li? Pa dobro, najčešće nekakve inovacije, nekakve drugčije stvari, promjene, ne nalaze na neko plodno tlo. Evo sad i ove kućice, Winter Festival, mislim, 1000 je primjera, ali to ne znači da to nije dobro. Da, dobro, vi ste počeli sa time, evo, publika to ne zna, oni su počeli dakle 2007. sa biciklama i ne znam raznim oblicima. Uopće da nudite agencijama taj dobro, adventure turizam. Možda nije jasno. U stvari, znači ja i kolega imamo turističku agenciju specijaliziranu za pustolovni turizam. Bavimo se različitim višednevnim, jednodnevnim programima, pješačenja, bicikliranja, penjanja, znači nekakvi adventure koji može biti od nekog soft adventura do osnovnog gdje se malo prošetamo, nešto dobro popijemo i pojedemo do Zar se to zove adventure? To je isto adventure. Onda sam ja isto adventure. To je isto adventure. I onda smo tako kao jedan od naših proizvoda krenuli u gradnju parka. Tako da je park ako nas prepoznavaju sad samo po tome, to nismo mi samo to. Znam. Nego htjela sam baš taj dio da koliko ste mi barem vi rekli da u 2007. agencije nisu baš imale sluha, zato su vam govorili baš se sjećam iz jedne velike agencije koja nije ni važno sad koja, rekli su pa kao ko će to voziti kajak ili voziti biciklu, pa to ljude ne zanima. Da ti neko plati da se umori tamo. Tako još. A evo sad se to promijenilo. Da, super, i vi ste onda u stvari, bili ste to otvorili, jedno vrijeme ste morali ne ugasiti, nego staviti u mirovanje, sve to skupati i u stvari raditi druge poslove dok se nisu promijenile okolnosti. Tad smo onda intenzivno studirali, tad je uletila i Hrvatska gorska služba spašavanja otprilike, tako da tu je onda bilo tih nekoliko godina koji smo se orijentirali na te stvari.
Dobro, super. Sad reci mi ono što bi nekakvi vaši savjeti bili za sve poduzetnike, ali nemoj ono samo sad take it easy, ono opušteno i ostalo, nešto drugo, nešto konkretnije. Znači, svako jutro se dignuti oko 5 ujutro i onda ići trčat ko Amerikanci. Ne. Mislim da je u stvari jako jednostavno. Samo treba raditi ono što volite. I ako idete graditi posao, onda ga graditi iz neke svoje ljubavi. Znači iz onog nekog hobija, iz nečega što volite. Ako idete raditi nešto što vam je netko drugi rekao da je to dobro, nemojte to raditi. Reci mi koliko su vam puta rekli da ste ludi to što činite? Puno puta. Ima jedna scena, mislim, mi smo, evo, kolega je studirao hotelijerstvo, ja sam menadžment, novinarstvo i tako dalje, i gradim ja sad neke skaline od kamena, jeli, i dolazi susjed koji ima vinograd i gleda me, poviše mene. Ja kažem, ali dobro, evo, mislim, recite, što je? Pa kažem, pa ništa, gledam kako gradiš skaline. Ono. Ja kažem, a može jedno pitanje, a je li se smije selo gore? Kaže on, au, kako se smije, svi se smiju, to je strašno, vi ste potpuni luđaci. Kaže on, pa ja kažem, a šta smo trebali? Još ja gradim te skaline. Kaže on, pa zašto niste kupili vinograd? I lijepo tamo imali lozu i to grožđe i onda ste mogli pravi vino. A ja kažem, zato, jer vi imate to, zato imamo vas. Mi ovdje radimo ove ludosti. Tako da, mislim, to što je nekomu čudno, to ne znači da to nije dobro i to ne znači da mi ne trebamo to nastaviti. Da. Ti, Goran, da čujem, ja nekako polažem nadu u tebe da ćeš ti imati konkretnije savjete. Konkretnije? Pa ne znam, ovo je, ne znam, čuli ste, ovo je naša priča, ali svaki ima svoju neku priču koja mora gurati, ali bitno je da, što on rekao, radite ono što volite, ali mislim da je tu najveći problem da znate što volite, što želite raditi. Ono. Da treba proći pola života dok čovjek metodu pokušaja i pogrešaka utvrdi šta u stvari hoće. Pa meni isto tako prošlo pola života kojega sada imam. Jer, znači, ne znam, studirat hotelijerstvo, pa ćeš biti radio u hotelu, pa sam pošao, znači, završio psihološko-pedagošku naobrazbu pa da radim ko u školi, pa onda u hotel, pa ovo, pa ono. Znači, bitno je prvo odlučiti ono što hoćete u životu i onda to gurati. Jer kad to izgurate, onda morate raditi i kad vam se zatvore neka vrata, otvori druga vrata i tako dalje, ali opet treba, znači, znati neku granicu, ne ko nas dvojica zabi glavu kod dva noja i raditi, nego treba ima neki optimum za sve i naravno pazi na te banalne stvari, jel? Kao za Ameriku treba viza, jel? Trebate znati kako graditi skaline i ne znam se selo smije. Ja. Da, i naravno u svaki taj metak koji mislite uložite i u taj vinograd pa imajte i grožđe. Tako da eto, tako nekako. A koji su vam planovi, ciljevi, želje, Zorane, što ima, što ispred vas? Ja ću samo reći ovo, mislim, stalno se ponavlja neka priča da smo mi neki nojevi, da sam ja jedan od ta dva noja. Mislim, stvarno prvi put čujem tu priču koja se više puta ponavlja. Pa... I to još ovako javno, znači da ovdje... Mislim, nisam znao da sam s njim jedan od nojeva, ali dobro. Pa dobro, nojevi su baš lijepi. Prije, bolje da ne nisi kokoš nego nojevi. Da, bilo. Koji su planovi? Planovi su nam sljedeći da se nastavimo i dalje igrati i da radimo ono što volimo i da svi oni koji žele s nama se igrati, da se dođu s nama igrati. Onima kojima treba pomoć, mi ćemo im pomoć i to, evo, stvarno svugdje dolazimo i čudom se čude ljudi da postoje neki koji bez ičega žele nešto pomoći, surađivati. Ja mislim da je to ključno i u Konavlima, i u Dubrovniku, i u Hrvatskoj, i svugdje, da zaista zajedno nešto radimo, jer je tako lakše. Recimo, jesi li planu još neke kućice druge, nove, drugačije? Pa sad... Jel ima ti planove, smijemo li o njima govoriti? Pa smijemo govoriti. Evo sad nam je neka zadnja ideja da taj prostor tamo koji je već sad na 7000 kvadrata bude možda neko mjesto od ludih kućica. Da to ne bude samo kuće na stabru, nego da budu možda i hobitske kuće, kućice,
staklene neke kugle i tako. I tako smo evo sasvim slučajno došli do nekog čovjeka iz Splita koji je te kućice kugle nekakve, nije ni važno, izmislio. I evo, čak očekujemo da dođe. Starog je kova, pa malo opeko se on već puno puta u životu na različitim stvarima, ali rekao je, treba je doći ovu nedjelju, pa vidit ćemo gdje će to odvesti. Ali mislim da je to jedna super priča, može biti, zato što je to prostor koji onda mogu, ne mora biti samo za turizam, nego mogu mnogi ljudi koristiti. Recimo, evo, primjerice, imamo iskustvo da naša djeca, dosta im je slabija motorika. Dosta, recimo, imaju onu motoričku sposobnost ovako, kao na tabletu kad se povećava, ali tu su dobri. A ove neke stvari u parku, što su vrlo jednostavne, taj neki karabiner otvoriti, to ne ide to baš dobro. To se usavršava sa vježbom, ali morate doći u prirodu i vježbati. Recite mi, koliko su teški za vas, partnerski teško je živjeti i u braku, a po mom nekom dubokom uvjerenju u poslu je još teže imati kvalitetnog partnera i s njime istom stazom, u isto vrijeme, istom brzinom trčati. Što vi možete reći na tu temu ovih poslovnih partnerskih odnosa, kako ih uskladiti? Ili je vama to sve nešto intuitivno, još od vrtića ste se uštimali? Pa evo ja njemu od vrtića govorim da je on još nije shvatio. Ali ne znam, bitno je da znaš koga imaš tu pokraj sebe i što je on, znači da oma prepoznaš taj neki tik kad je on pošao glavom i da jednostavno ne mogu ga tirati taj dan, jel? I onda se to ispuše i drugi dan, ok, idemo dalje i tako dalje. Ali mislim, bitno je znati da imaš povjerenje u tu osobu i kad znaš neku osobu toliko dugo, imaš povjerenje u njega da te nije nikad izneverio, onda i te neke banalne sitnice, ali čak i veće stvari, ok, prođu, idemo dalje. Tako da mislim da je to nekako bit svega. Ali. Dobro, super. Je li imate vi još nešto što želite podijeliti, želite reći, neku poruku poslati? Nešto? Nema, sve smo vas. Nešto što niste do sad nigdje u nekom medijskom nastupu rekli? No, ne sjećamo se. Ne sjećate se svojih nastupa, ne bilježite ih. Dobro, onda ćemo morati preći na pitanja publike. Pa evo, ima li ko? Evo, gospođa Ničetić ima. Bila je neka Paunove, što ono bila? Yes. Imali smo ideju Paunove. Neko je bio predložio da držimo Paunove i onda su nam sugerirali da ne držimo te Paunove, zato što nisam ni ja znao to, ali da su Paunove prije par stotina godina držali na dvorovima umjesto pasa. I da bi oni odmah, kad bi neko ušao na prostor imanja, vrištali. I da bi onda to sugeriralo, a obzirom da imamo nekakve goste koji bi spavali, to bi bilo problem. I to čak da vrište ko ljudskim nekim, baš... Da, zastrašujućim. Zastrašujuće, eli. Ali evo, ja sam vidio gori u Zagorju da su sad uzeli deve, možda možemo uzeti deve. Mislim, tamo kolega Kojan, on ima konje, mogli bi uzeti mi deve. Da, bilo bi ima safari kroz polje. To je bila idealna ideja, vidiš. Eto, hvala na ideji. Hvala, deve. Evo, gospod... Znam da sam vidio neki dan na televiziji. Niki? Pa evo, ko što smo već rekli više puta, nama nije ništa bilo lako, sve nam je bilo teško. Ovdje nam je po pitanju cijele te priče bilo dosta zahtjevno, a to ste se sigurno susreli svi u ovoj prostoriji sa majstorima ovdje s ovog područja, koji se prvo ne javljaju na telefon, pa onda lažu i tako. Mislim, ne moram uopće nastaviti dalje. Mi smo morali puno toga onda brzim hodom naučiti. Dolazimo iz društvenih znanosti, a morali smo se baviti građevinom, strujom, elektrotehnikom. Koliko me treba sudoper popraviti i ostalo, evo mogu oni sve.
Ali ne govorim to iz dimenzije da ako čak i nećete nešto raditi, vi fizički, opet morate znati, barem 70-80%, jer neće vam napraviti dobro. Pa evo ja ću ovo odgovoriti, pa onda ovo sam i prije htio reći, a to je ti svi poticaji. Neću uopće spominjati europske fondove. U javnosti se doživljava da je to besplatni novac. Mi smo, ti poticaji koje smo mi dobili od Ministarstva turizma, od Hrvatske turističke zajednice, ne od europskih fondova, oni su u stvari nas poprilično nagazili i morali smo u stvari još više ubrzati radi njih. Zato što pisali smo ludosti koje smo na kraju izrealizirali, koje smo na kraju morali i učiniti, a naravno oni davaju dio, 50% bez PDV-a i tako, morali smo mi isfinancirati onaj drugi dio, jeli? Tako da dobili smo poticaje, ali stvarno ono... Koštalo vas je to. Koštali su nas ti poticaji, ono poprilično, jeli? Iz koje države? Šti je ovo govori? Pa nismo vodili statistiku. Nismo... Znači, ja sam za ova teška pitanja. Ne, mogu, evo. Gdje nema odgovora. Mogu ja odgovoriti. Pa, evo, mogu vam ja odgovoriti. Mi, recimo, zaista nam dolaze iz svih država ljudi i mi smo u stvari izgradili, ako govorimo o Kadmos Village-u, nekakvi prostor koji je mjesto u prirodi gdje svak može doći od 0 do 99 i zaista se tako i događa. Mi recimo imamo, na kraju kraja imamo velik broj naših ljudi koji dolaze. Iako je to specifično, malo smo drukčiji nego, ne znam, Spličani, nego Zagrebčani i tako dalje. Oni iz kontinenta... Prvi maj, Grah i ostalo tamo. Puno više borave u prirodi i nekako je mentalitet je malo po tom pitanju drukčiji, ali nema veze, evo, mi ćemo se potruditi da se ovdje malo promijeni. Imamo li evo za solarni. Samo par rečenica. Meni je još uvijek, mi smo napravili jedan sustav, pa smo ga premjestili, pa smo dobili vjetrenjaču i meni je još uvijek fascinantno da upalimo, ne znam, televiziju koja radi na sunce. Dođu ljudi i ulijemo pivu točenu koja je ohlađena uz pomoć solarnog sustava. Mislim, to smo mi čak na kraju ja i on gradili, ali meni to, mislim, fascinantno je to. Stvarno je fascinantno. U potpunosti, to je isto neka druga priča o elektrojugu, ali dobro. Ma dobro, mislim... Neka prepreka, elektrojug nije dao struju, pa ste morali da, inače kad gradite objekat, onda morate dobiti elektroenergetsku suglasnost, kojim se oni davaju suglasnost da će nam svoju struju, ili da smo mi u prostoru koji oni to mogu, hoće i tako dalje. I oni se nikad nisu očitovali ni da hoće, a trebali su, ni da neće, jer nisu dali razlog, ali eto, to je isto dobra bila priča jer smo mi onda krenuli potpunosti u solarnu tu priču, koja je sad samostala, znači konoba, kućica jedna mala, drvena i sad kuća na stablu je u potpunosti, napaja se iz solarnog sustava. Recimo, je li ovo kućica ili ona ima grijanje, ali... Ima grijanje. Da, to su bili zabrinuta pitanja ovih pretendenata na nagradu koju vi dijelite. Je li kućica ima grijanje, hoće li se smrznuti? Ako... A mislim to što se tiče solarnoga, znači to je ta neka još jedna prepreka koja nam se dogodila i mi smo samo krenuli u pozitivnu priču, jeli, da smo mi društveno odgovorni i tako smo krenuli cijeli taj projekat tako, ali da recimo elektrojuk nama dao u startu tu struju, ko zna gdje bi nas to odvilo, tako da ta neka negativna strana smo krenuli u pozitivnu priču, tako da. Dobro da znam, sad kad budem imala kakvih problema, znam kako zovem. I vi isto. Dobro, to bi bilo... Jel ima još... Ovo ima još pitanje, evo Jelena može. Da. Odlično pitanje. Evo ja ću reći, ja sam prvi dao otkaz. Ja se inače radio u Gulliver Travelu kao product manager i stvarno nemam nikakve primjedbe na njih. Stvarno mi je bilo vrlo, vrlo dobro.
Ali jednostavno u jednom trenutku smo paralelno radili 2-3 stvari i više fizički to vremenski na neki drugi način nije bilo moguće. U to vrijeme sam dobio i sina koji sad ima evo sad skoro 4 godine, tako da jednostavno nešto moralo otpast, u ovom slučaju otpao je Gulliver. Naravno mi još uvijek dan danas surađujemo s njima i radimo neke druge stvari, tako da mislim da je važno što god radili i gdje god skretali, nikad nemojte zatvarati vrata. Da. Jer to je sve bila neka platforma i iskustvo. Ti, Gorane? Pa nekako je išlo s tom logikom, kako smo radili paralelno dva posla, stvarno onda ne radiš nijedan kako treba, ali tako smo se nekako odlučili zajedno da on to da prvi pođe iz posla i nekako da se orijentiramo da jedan ima tu. On uvijek prvi? On je uvijek prvi u svemu, da. Da se samo prvi rodio prije njega. Da. Bolje da on uči na vlastnim greškama nego ja s njime. Jel? Ali nekako smo odlučili tako da se orijentiramo na jednoga da ima tu plaću od parka i egzistenciju, ovaj drugi da leta, tako sad da bio taj drugi. I nekako samo te život nekako okrene. Znači ja sam radio u hotelu, na kraju sam bio i direktor toga hotela i stvarno kad sam išao Ti si od čistačice do direktora sve prošao. Pa jesam, baš sam počeo sam raditi u skladištu dole u hotelima Iberostar, sada Liburni i na kraju sam dogurao do direktora hotela i kad sam rekao mami doma da više neću biti direktor, ona je bila suznih oči. Tako da sam nekako iz odjela uskočio u kombinezon i tako je sve to krenulo. Evo iskreno, sada kad podvučem crtu, stvarno mi nije žao niti malo. Super, bravo. Imamo, ja mislim, još jedno pitanje, evo, gospođica. Eto. Šteta što nemamo mikrofon, da. Hvala. Šteta što mu nije išlo u mikrofon da ide nas. Može. Pa evo ja ću isto odgovoriti ovoj gospođici. Ona je tom prilikom, na tom eventu bila se slučajno našla tamo, a mi nikad nismo odbijali radnu snagu. I recimo u tom trenutku je trebalo prebaciti neke stolove. Bilo je malo krivo ženska i tako kako ćemo mi. Ali mi smo je prihvatili, ona je lijepo... Ona je prebacila stolove. Da, ona je ubacivala stolove u kombi i onda smo mi to iskrcavali, tako da... Ma dobro, priča je išla malo drugačije. Išla je malo priča i malo drugačije. Nama je trebalo radne snage, a pošto smo stvarno svako malo nekoga tako uspjeli nagovoriti da pomogne, nismo imali koga. Ali ona je došla Olja iz Zagreba koja je trebala nadgledati tu cijelu proceduru, taj projekat. Da smo rekli pa dođi prije, vidi kako je park lijep, kako je sve super, kako je ovo, kako je ono. I onda je ona, kad smo počeli nositi stolove, ona nije mogla... Mora je dati ruke, da. Samo gledati, ali dobro. Ali recimo evo... Evo, Ana... Aha, imate li neke šatle, neki prijevoze? Postoji. Ako je najavljena nekakva grupa, ako je neki dogovor, nema nikakvih problema. Dobro. Aha, evo gospođa. Pa ova kuća na stablu u stvari spada u glamping turizam. Znači, glamping, to je glamurozni kamping ili nekakvi ludi objekti, pa evo recimo ono što sam malo prije spomenuo, da bi možda to bio prostor sa tim nekim ludim, još više tih nekih ludi kućica, objekata, to je u stvari to, jel? To je u stvari to. Aha, da se vi tako udružite s nekim.
Ma mislim, otvara se tu jako puno nekakvih sad kombinacija, a mi smo za sve te kombinacije otvoreni. Evo recimo, ovu sezonu je bilo interesantno da gosti koji su nama dolazili baš u kuću na stablo, mi smo očekivali tu će dolazi ljudi koji žele trčat, vozi biciklu, žele vidi u prirodu. U stvari na kraju nama nisu dolazili ti gosti, nego su dolazili gosti koji su već bili u smještaju u Dubrovniku i koji su željeli doći 2, 3, 4 dana, iskušati kuću na stablu, da oni mogu reći da su oni bili u kući na stablu. Znači mi uopće, počeli smo relativno kasnije u sezonu s tom kućom i recimo jedan sasvim druga dimenzija gostiju koji uopće nismo računali. Oni su zaista otkazivali smještaj u drugim objektima i onda bi došli tu iskušati kako je to. Da. I ono što je još interesantno, evo već ko primjer pričam, bila jedna obitelj iz Engleske, mi imamo inače i solarni bojler i grijana je voda na sunce također. I bilo je oblačno i nije bilo tople vode. I ja sam pošao tamo i bilo mi je malo glupo, ili što ću sad reći, tako dalje. I mislim, ja sam se odmah ispričao, nema tople vode, mislim, oblačno, nema sunca. A oni su rekli, pa naravno, pa nema, mislim, pa to je, mi smo zadovoljni, mislim, to su bili ljudi koji su to platili i oni su bili zadovoljni što nemaju tople vode. Znači, to je jedna... Sada radimo o nekom sustavu, da ćemo imati grijanu vodu i kad toga sunca ne bude, ali eto, to još nismo zaključili, kroz nekih 15 dana bi to trebali isto riješiti. A što se tiče gostiju, mislim, razni su na gosti tamo bili, uglavnom na neki kraći period, da smo kasno izbacili priču, kad bi tako otkazivali, bi samo da iskuse to iskustvo. Ali bila isto neka familija, ja mislim, Francuzi da su bili i baš je bio sam tu u gradu i baš pričam kako je super, smještaj, dođu, tipa... Ne znam, koji su bili? Dobro, ne znam koja je priča. Nacija, nije ni važna nacija, ali ispričaj ti priča. I baš pričam kako je super, smještaj, kako je rekli kod nas easy money, zato svaki znanju, a te apartmane živi od njih. I onda zove poziv, on zove, evo došli su gosti, kažu da ne žele ostati, da nisu znali da je to kuća na stablu. I ako se mi reklamiramo Tree House at Cadmos Village, ne znam što su htjeli onda. Mislim, ima 70 fotografija koje, ja mislim, na 3 fotografije se ne vidi i recimo ime objekta je Tree House at Cadmos Village, znači bili su inače Izraelci i u stvari su rekli da im je to na Booking.comu krivo nešto bilo prevedeno. A ja kažem, ali imate fotografije? Nisu točne fotografije. Inače na Booking.comu kao nisu točne fotografije. Tako ja mislim, svašta se može dogoditi. Da. To će on odgovoriti. Znači, cijena varira od sezone, jel? A nekako još nismo uskladili kolika je ta ostvari vrijednost, koliko se to može prodati. Jel? Mi to jako puno cijenimo iz razloga što znamo na koji način smo to gradili. Jel? Nama je cijena kroz sezonu, znači sezona je negdje oko 250 eura noć, s time da je to sa doručkom, a kroz zimu je nekih 150 eura. Jel? Tako da, mislim sad kroz zimu ne nudimo doručak i nam je malo teže to organizirati. Ali eto, pošto je kuća za 6 osoba, mislim da nije preskupo da se dobije, kad se to podijeli, neka vrijednost ko to stvarno hoće da je to ok cijena. Dobro, ako tako razmišljate, bit će 350 dogodine. Ne šalim se, još tu cijenu nismo definirali. Pa evo, hvala lijepo. Pa vidite, mislim, recimo u Hrvatskoj je to prva kuća na stablu, u Velikoj Britaniji ih zaista stvarno ima dosta. Već u Francuskoj ima, u Švedskoj ih ima i neke su stvarno napravljene luksuzno. Ovdje je isto naša sve ima. Znači imate i malu kuhinju i WC s tuš kabinom i blagovaonicu i sobu jednu zatvorenu i polugaleriju s 4 kreveta. I te cijene neke su stvarno visoke vanka. Tako da mi smo nekakvu srednju vrijednost uzeli, ali to je cijena se kreće od nekoliko stotina eura po noći. I za manje ljudi, za 2-3 ljudi. Dobro, super. Imamo li još pitanja? Evo.
Što kaže selo sad? Pa evo, zaista ja ću sad još jedan put završiti sa tom nekom konstatacijom. Mi sve što smo radili i sve što ćemo raditi, neka mi ispravi ako govorim krivo, nismo radili radi reakcije drugih. Znači, radili smo zato što smo to željeli raditi iz nekog razloga. Mislim da nas, nisam uopće obazirao se puno više na njih što oni znači, govore, trajno ne govore. si zaratio sa selom, vidim ja. Pa znate kakvi su stavovi općenito, da vrlo malo ljudi surađuje s ikim, da je to jedan od ključnih problema, ali nama je stvarno želja da sve te ljude, mislim dole gdje je taj Kadmos Village izgrađen, tu ima nekoliko tih vinograda i tu vam ne dolaze mladi ljudi, to su ljudi koji, mislim, koji su još odrađuju i pripremaju te vinograde, ali nekako mi se čini da baš nove generacije njihove ne preuzimaju i nisu baš nešto zainteresirani. Tako da po tom pitanju nije baš dobro, jer u stvari mislim da je ideja da mi pokažemo da postoji prostor i da onda možda i te neke mlađe generacije vidu interes neki. I onda da se na taj način uključe. Evo baš sad spremamo možda da pozovemo te sve susjede okolo nas i da pripremimo nekakvu možda večeru ili nešto, da jednostavno ih pokušamo animirati. Nekako ih udružiti, jer ja mislim da je to jedino važno. Iako kad smo pokušavali bili, onda su govorili on je to tipično, jeli? Tako da, evo. Niki? A zaradit ćeš ti svaku kunu koju smo ti dali da dođeš. Ali pa nekako Dubrovnik, taj walking festival, kako govorimo o ideji, znači možemo imati, mi je sad možda stvarno budemo imali nojeve u parku. Tako i ta isto ideja je nekih 5% same te realizacije. Znači Dubrovnik walking festival je ideja koja je došla nama, ali kao iz predstavnika TZ Konavala, i skupili smo se znači sa raznim ljudima na koji način bi to moglo funkcionirati i nekako smo se onda, nije baš bilo neke zainteresiranosti od nekih drugih strana i bio neki, kako se zove, natječaj za TZ Konavle i ta ideja je znači prošla. Znači taj walking festival, to je jedna priča koja postoji svugdje u Europi i svijetu i opće je poznata stvar, samo nije u Hrvatskoj naravno. Znači to je neka priča gdje imamo 3-4 različita dana s raznim događanjima, znači raznim radionicama, koncertima i raznim šetačkim turama koja je uklopljena da ljudi upoznaju kulturu i upoznaju znači tradiciju, hranu, piće i razne druge stvari. I tako smo mi napravili ove godine u 10. mjesecu znači prvi Dubrovnik Konavle Walking Festival i mislim stvarno da je prošao jako dobro. Ne znam, neka Zoran nastavi. Evo, mogu ja reći. Mi smo završili turističku školu i sad sam baš neki dan pročitao kako su rekli turizam je doživljaj. I kao trebate pružiti turistu, gostu doživljaj neki. I to kao turizam ide u tom smjeru. Mislim, baš mi je malo bilo smiješno, jer po meni je to oduvijek tako bilo. Ne znam gdje su se pogubili u međuvremenu neki. Tako je i ovaj Dubrovnik i Konavle Walking Festival je bila ideja da mi tim gostima pružimo doživljaj. I ono što mi u parku i sve što god radimo ispred naše agencije je nudimo iskustvo, nudimo doživljaj, nudimo energiju. To je ono što je važno i kad ti gosti to dožive, osjete, onda će oni plati koliko god treba plati i bit će zadovoljni. Primjer tomu je i da smo sa Kadmos Villageom dobili certifikat izvrsnosti na TripAdvisoru za 2016. To je samo došlo usput, jer smo to tako radili.
Walking festival je također jedna priča koju želimo promovirati prirodu, društvo, druženje i ono što sam malo prije rekao, znači neki soft adventure, znači ne planinarenje veliko, nego šetanje sa puno svraćanja u nekakve OPG-ove s naglaskom na popit i pojest i kušat nekakve specijalitete i s tim više stvari postižemo, znači animiramo one ljude s početka priče. Recimo mi smo napravili nekoliko dana, uključili smo ovdje Dubrovnik, gdje je malo teže u Dubrovniku jer niko tu nije se angažirao, svi prodavaju, ne znam, razglednice na Stradunu ili neke druge proizvode na Stradunu. U Konavlima je tu malo lakše, iako i u Konavlima nekako mi se čini da mlađe generacije baš ne prate. To je još na onoj staroj gardi, ali evo, to je nekakva bila ideja da napravimo nekakve proizvode koje su drukčiji i inovativni i da se što više ljudi uključi. Znači, kroz te OPG-ove. Evo. Odlično. Evo, sat vremena je proletilo ko u trenu. Hvala vam što ste danas bili naši gosti. To bi bilo sve do iduće. Nisi još nagrade podijelila. A čekaj, imamo 3 gospođe. Sad ne znam, moram vidjeti s njima, evo, kad se ugase mikrofoni, za koje nagrade, koje od njih zainteresirane. One su bile uvjerljivo najaktivnije, možda ću vas čak morati moliti za 2 noćenja, jer nećemo se moći odlučiti ko je od njih 3. Ako budu, čini mi se da će biti više pretendenata na kućicu nego na intervju. Ali evo, čekat ćemo, pa ćemo, vidjet ću s njima i javit ću. Vjerojatno ću vam, ako vam bude teško dodijeliti još jedno noćenje, morati ja vama nuditi neke besplatne odvjetničke usluge u kompenzaciju. A mi smo, evo, kad smo kod tih nekih... Pa vjerovali ili ne, mi smo park izgradili na kompenzacijama, tako da imamo iskustva s tim. I to sam isto malo prije, kad su počeli s ovim pitanjima, htio reći, sad smo isto prepoznali jednu jako dobru nišu, a to koju smo isto upoznali u parku, a to je volonterski turizam, gdje su nama naši prijatelji volontirali i članovi planinarskog društva, susjedi, ovi oni. Pa tako, recimo, to je isto jedna interesantna priča. Jer ja vam moram priznati, dosta smo imali ovaj 6. biznis kafe, u ovih prvih 5 smo imali ukupno 2 pitanja. Dakle, danas rušimo sve moguće rekorde i to je sigurno... To je radi one priče o nojevima, o devama. Dobro, eto, hvala vam lijepa, dragi gosti, hvala svima. Može. Vidimo se opet vjerojatno u veljači. Eto, lijep pozdrav. Da. To je obiteljska zemlja, s tim da već imamo jedan komad koji su ljudi ugovorom nam dali na raspolaganje. Da. Ne. Nismo, možda će na kraju ispast bolje da smo imali taj dio. A sad će onako nova vlada uvesti poreze, pa će, ja očekujem veliku navalu da će na ljudi davati zemlju. Da će nas moliti da uzmemo zemlje i da krčimo, kosimo, da ne bi plaćali poreze. Je li tako? Da, sigurno, evo ja već se pripremam, zato kupila sam kosilicu. Drago mi da ćemo imati tvoje besplatne usluge. Ostanite još, podružite se, naručite čašu vina, ovdje bude super, mi ostanemo svaki put još sat, 2 vremena, to je najbolji dio biznis kafea, počinje kad završimo ovaj službeni dio, tako da ostanite, družite se, ja ću i pod pomoć upoznavanje, tako da, eto, ugasit ćemo ovu tehniku i to je to.